Sorry, I'm a technical glitch fan'na, Streamlabs. I know, roedd Streamlabs Oh, no. crasio am ryw reswm. Oh, nice! Mae'n teimlo'n dda pan ti'n neud y bunny hop yn gywir. Wyt ti'n cyntaf? Fi yn. James. Mr Level 147 neu beth bynnag, yeah. Rwy'n fi am ail cyn i Streamlabs crasio. Oh, yeah. Blame it on Streamlabs. Don't blame her on the sunshine. Blame her on the... Boogie. Come on. Okay, come on then. Nid y bunny op ti fas i'r game text. Fi byth i wneud hwnna. Os ti'n prynu y car hyn. Oh, bit? Really? Yeah. Oedd e'n dod yn un update ar DeLorean. Oedd e. Wel yn stuck ar y rhy bell ar beth ben y môr. Fi yn y llyn. Oh, that hurt. I'm sure about the laps, you know. Un. Mae'n just really long. Oh my god. Mae'n really weird. Fi'n kind of hoffi'r car ma though. Mae'n cwrdd. Something quite retro amdano fe. Mae'n atgoffa fi o Darude, cofio Sandstorm? It's like that kind of tune. Oh no! From hen, y 90au. Yeah. Mae'n edrych fel... Mae'n edrych fel Kit. Night Rider. O ti siarad am y car, o'n i'n siarad am y cerddoriaeth. Sorry, sut mae car yn gallu... bod fel Darude Sandstorm? Oh no. What does that even mean? Rwy'n fi just cytuno. Neb yn cwestiynu, just go, yeah, probably. O, ble fi'n mynd though? Sugar. Mae'n dweud wrong way, ond... Oh, right, okay, good, yeah. Oh, lovely. Ble mae Ross yn di? Hey, Rhys, cofio ti'n dweud am League of Legends fel option? Faint o chwaraewyr sy'n mewn tîm yn League of Legends? League of Legends yw 5. Pocket League yw 3. Overwatch yw 6. Beth yw League of Legends? Mae'n rhi anodd, fi'n clywed fe heddi. AFGI Rose. Yeah? AFGI. 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 Ah, I get it. Nice. Oh. Jump to the ring, jump to the ring. Oh no! Ti'n gwybod beth oedd ar offa wythnos diwethaf? Age of Empires. Now that was a good game. Yeah. Os ti'n cael... Mae Xbox PC Beta Game Pass, mae gyda Age of Empires... Na, sorry. Beth yw'r un arall? Debyg i Age of Empires. Civilization? Na, Age of Empires 2 efe. Dyna yw'r... Mae un hefyd, what's it called? No, not World of Warcraft. Come on! Ble fi'n mynd? Move. Wrong way. O, mae camera fi wedi bod i fan. Dwi'n boi rhaid. Age of Mythology... Oh, yeah, Age of Empires 2, sorry, fyddiad. Yeah, mae hwnna... Os ti gyda'r PC Game Beta Pass... Oh no, I missed Mae fe... Yeah, mae'n rhan o hwnna. What a game. Oh, what? Mae'n un newydd yn dod allan yn ie? O'r... Beth di game? Crusader... No, Crusader Kings? No. Dwi'n clywed o fan'na. Oh, Crusaders. Ti'n gwybod beth oedd yn dda hefyd? Oedd yn really cheap pan i'n tyfu lan. Stronghold oedd enw'r game. Stronghold. Oedd a quality game. Oedd yn really cheap hefyd. Dwi'n call it Dungeon Keeper. Mae Stronghold yr un greiddiol ar Steam. Yeah. So good. Oh no, I just jumped in the water. Shit.
Fi 'di gweld O, hwnna chi di hyn. gorffen y ras, O'n i'n bechgyn. troi i'r dde, a nes ti just Mae leidio Civilization specifically. 6 yn am ddim ar Epic Store. Beth yw e? Civilization 6. Ydy e? Mae rhywun yn dweud hwnna mewn y Discord. Ydyn nhw? Right, fi roed fi edrych am hwnna. Yeah, fi'n Dwi'n really hoffi hwyl. Civ Price. Mae Civ 5 Game yn well. dros bwmis yn nhw. Yeah, ond you know, free game. Down. Dyna beth yn dweud. Mae un game mas pob... Gutted. DNF. Did not finish. Oh, right. Diolch, James. Esgusol chi. Dwi'n bod bach. Rwy'n dim cael Dwi'n beth, nes i cael yr un topper hwnna, o'n i'n meddwl fidians fa. DNF. 10 grand. Si, mae risg gyda esgus dda am bod yn DNF, achos oedd e'n rhoi plant i gwely, ond o'n i actually yn chwarae. Ni allu seithi rhywun nawr. Yeah, please. Mae ddim yn teimlo fel GTA os ti just mewn Right, ceir so yn ni'n cael mynd mas. free mode ar y bottom right. Right, okay. Wedyn, rwy'n meddwl dwi'n ni gyd gallu'n mynd nôl i'r... You're Ah, lying. okay. Yeah. Wedyn bydd i gallu dechrau un newydd. Yeah. Rwy'n meddwl O, i ti'n gallu neud, team deathmatch yn good. Race GTA yn fun hefyd. So ti'n gallu seithi pawb arall i ennill. Beth yw hwnna? Beth ti'n cael o'r mode hwnna? Mae'n just race, so wedyn ti'n enable mode extras, just GTA mode, and then lladd pawb, and then it's a competition. So, Warzone. Mewn ceir. Mae gen i map o'r fel, meddwl mae'n fath o team deathmatch, ble mae un team yn sefyll ar ben shipping container, ond mae gan fy nhw Yeah. fel rockets. Oh yeah, Wedyn hwnna'n mae really tîm da. arall yn trio cymryd nhw allan efo motorbikes yn mynd lan jumps, a trio like Okay, yeah. Trio hwnna. Hwnna'n really cool. Yeah. Just bod ni'n cael rhyw fath o lladd yn y bit nesa. Yeah. Oedd hwnna'n retain am GTA, oedd e just rasio. Ie, it's hwnna fel Gwrthyr didwalu. un Twitch wedi dweud mai pawb. Siwmai. Hello. Siamai. Right. Rwy'n meddwl bydd ni probably cael ei bwto i just random Lobby. sessions. Mae brawd fi a Tid o ysgol yn gwrando. Achos wnaeth nhw just rhoi comment yn grŵp fi mewn. O, mae Cymraeg chi yn shit. Yeah, hwnna'n okay. Yeah. Yeah. So, and fi eisiau dweud, and... Edrych, mae rhywbeth sydd o Eurogamer. GT5... Efyd yma o ti'n darllen, Rhys. GTA 5's now sold a whopping 130 million copies. Dyna fe. Wow. Mae fe wedi bod mewn Steam top sales of the month. Literally, ers fe dod mas, dwi'n heb gad ar y top 10 sy'n meddwl. Era join the session, yay! Ie, geisio hwnna. Yn unig gem I seen yn Petra, Minecraft. Oh, Minecraft, cool though. Ti'n gwybod beth, mae James Howard yn big Minecraft enthusiast, so yn dweud ti? Yeah, carry Minecraft. Yeah, there we go. Aeth o wain i Minecon, Pa blwyddyn? 2012. 2012. Got the t-shirt, literally wyt ti. Yeah. Mae'n cael y cape hefyd, mae'n cymeriad, ie. Hell yeah. Yeah. Ti'n gwneud y gêm yna gyda'r boys arall? Be? Ti'n gwneud yn Minecraft. Casglu cerdiau. Beth, sorry? Gêm sy'n edrych fel Minecraft, ond mae fe fel... Oh yeah, Roblox. Roblox. Oh. Oh, not Roblox, yr un oedd yn y WhatsApp grŵp na. Oh yes, oedd hwnna'n rhywbeth sniper fel Minecraft basically, a nhw gyd yn lladd ei gilydd mewn things. A chi'n, yeah. Fi'n cofio ti'n dangos ei fi ddim di chwarae fe ddo. A ti'n gwneud am fod i fi? Beth? Ie, gan Tuxedo Labs. Pryd oedd hwnna? Ydy unrhyw un arall dal yn loading? Yeah, No. really, just error allan. Fi ar y top mynydd. Na, be ti'n siarad am, Rhys? Tuxedo Labs, .com. ges i just .com fyna. Be ti'n dweud?
adowngame.com. adowngame.com. Ond i'n cael look ar hwnna. Fi nath dan fan ei ti? Yn eitha sicr. Na. O no, sorry. Beth oedd e? adown.com. adowngame.com. A i'n cael look nawr. Lester, diolch am y text. Di am o 5 gwaith, ond sa'n mynd i ymuno di edo am pal. Lle iawn. Chi'n gallu ffeindio rhywbeth. Right, rwy'n nôl mewn online. Rwy'n meddwl... A fi hefyd. So fi'r top mynydd o, Ie. fi ddim yn gallu... Be ni'n neud? Let's see... Bin- Yeah, rwy'n mewn session efo... Yeah, D-God, nice. So... Dim ai pawb? Ges i boot out i session arall, so fi jyst yn ymuno chi nhw. Yeah. Os mae'r game wedi booto ti i session arall neu i GTA single player, os ti'n mynd mewn i like Paul's game online a wedyn join friends, bydd e'n locally right mewn the same server. Dwi'n ar y ffordd, ond mae fe jyst yn dangos fi yn byd, really. Yn chwae left. Chwae left. Sorry, o fi yn y lle cywir then? Yeah. Ah, for God's sake. Yeah. So fi yw'r unig person ar y lle cywir a pawb arall i gael boot out? Yeah. Ah, Rwyt ti'n yn y... yeah. Dyna ti Davies. Fi ddim ar un peth at fi, so... Join friends. Let's try that. Other players, 3,000. Nope, no. Ydw i mewn yr un un? fi yn yr awr yn loading ar hyn o bryd, so... O'n i yn y lle cywir, o'n i bach yn nervous ar... O, fi wedi symud lleoliad fel nawr. Oh, it's okay. Fi'n gallu gweld fi sa'r map fi. Oh my lord. Fi'n gweld yn ni. Hey. Mae pedwar ohono ni yn rhan yma. Fi ar bwys rhywle sy'n dweud Econ Records neu Life Invader. Ac o hwch yna, boys. Acan Records. Ah, there you are. Fi gath gweld ti Morgan. Dod am ti. Okay, ti gyda Jeep mawr, o, dyna chi. Yeah. Dylen ni gallu spoto chi yn eich 4x4 pink. Wait a sec, hwnna ddim yn chi. Hwnna just a random guy mewn pink 4x4. Sorry, o'n i'n meddwl... Sorry. Na, y thing yw, o, dyna chi. O'n i'n gwybod... Sorry, bud. Do it, James, do it. Oh, my hon... Oh, you're sick, you're sick. James? What the heck? Oh, sorry. Ah. Alright. Jesus, lwcus fi ddim gyda gun. Wel, fi gyda gun ond dim bullets. Fi just i prynu airport. Oi, da! Dwi'n un nawr yn meddwl. Good. Okay. Hang on, Beth fi'n mynd mewn? fi angen o prynu airport. O, kidoki. People. Okay. O, na'n mynd yn car. Gian. O, ti'n symud i ffwrdd. Methu bod i'n gael. Burgers. Ti'n fwy? I just doing car. Forget it. Oh, yeah! Os dyna... Fi eisiau trio lefel o lam, ddim cael bloody... What are you doing, man? What are you doing, man? Dama! Dawnsio. O, na, mae heb fi am di. Ti'n hantio fi. A fi eisiau trio... Dyle fi bod yn car gyda rhywun sy'n high level sy'n gallu lefel o lam a neud mission. Fi ddim yn gwybod sut fi'n ffeindio mas. Gwasgu... Oh, 10,000, 10,000. 10,000. Oh, yeah. Ie, ti'n gallu prynu pistol gun stone. Falle.
Okay. Mae fe'n $10,000 am cot. Ie, fi gwybod. What? T-shirt it is. Naked. Le mae'r gun stores na? Beth mae'r icon yn edrych fel? Gun. Gun. Hindi ba ba? Class. Okay, Right, dwi'n ti eisiau aros. dilyn ni? Fy'n ni'n gun. Yeah, go on then. Eisiau marker y mapos. Actually, fi eisiau dwy'n car gyflymach. Mynydd. Yn taxi fi ar y ffordd i'r gun store. On Leicester, pick up like so. Go on then, ble chi'n mynd? I have safety! What? Alright, kind of safety. Sorry. Nhw ar ôl Morgan. Ie, nes i dwy'n y car yma, right o flaen nhw. Mae'n smart. Bydd ti methu mynd mewn i'r gun store. Unless ti'n colli'r cops neu nhw'n lladd ti. Oh, damn. O mae'n iawn, os nhw'n lladd ti tu allan o'r gun store, bydd ti'n sbwn o agos agos. Oh! Oh. Yn i ram o ti a cael chi nôl. Oh! God, Americans! America. True. Nes i just taflu fe mas? Na, fe ddim. Officer! Officer! Oh, welys chi... Chi di bod yn gwylio Killing Eve? Oedd episod diwethaf, right? Oedd y kid yma just wedi redeg dros person a properly fel reverse o nôl. Oedd e'n eitha... Ond mae'n fod i bod yn shocking, fi'n gwybod, but oh my god. Right, beth os fi'n dwy'n guns y heddlu? Dwi'n gallu, dwi'n meddwl. Na, os ti'n gad ti. Yeah, mae'n Take it anodd. back. Okay. Jesus. So beat. O, dim ond 2 seren sydd dy fi. Ie, os nhw'n So- lladd, ie. Old garage. Hwna'n un fi te. Oh, damn. Sut ti'n newid y track ar y... Car. Hold left. A wedyn... Ydy'n Oh. hold left? Ar y di-car? I'm sure. Beth ti'n meddwl? Hold left? Ie. Ar y directional pad? Ie. Hmm. Chi'n gwybod ma' 'na fel... Ar hyn, ma' 'na fel extra menu ydy fe, so chi'n gallu gwneud ammunition a popeth. Ie. Sut chi'n gwneud e? Mynd mewn i'r interaction menu. So, either M ar keyboard neu select ar controller. Yna, selective newid, angle, what's it called? O, beth yw'r interaction menu ar... Left, L1. Left and L1. Just L1 i cael ei ti. Na, nid yr un na. Chi'n gwybod beth chi'n gallu prynu, like, ammunition a popeth? Mae'n literally screen yn dod lan yr ochr. Ie, mae'r interaction menu, beth sy'n gael, like, objective style vehicle. Hold the select button? The one, yr un ar y chwith. Yeah, there you go. A wedyn mynd i inventory a mae ammo fan'na. That's the one. Diolch, boys. Mae'n iawn. Hey Morgan, ble ti wedi mynd? Fi ddim yn gwybod, fi just ddim yn gwybod. Firework launcher. Fi ffili gweld unrhyw un ar y map. Ei, ti di newid... Miles away. Oh, sorry. Mae'n rhaid o boes ammunition. Yeah, bydd hwnna'n good. Ti di newid layout y Twitch tipyn bach. Gold pwyntiau, sub. Yeah. Oh, cool. Oh my god! Beth oedd hwnna? Mae Free fireworks. gwrthyr wedi dweud siwmai pawb oedd yna'n un hen. Be, Oh, sorry? wow. Mae 2 athro arall eisiau ymuno cyn bo hir. Oh, cool. Pwy ti'n eisiau Cymru Annibynol? Nid heddi ddo, achos maen nhw heb lawrlwyth o'r gemau.
Okay, fine. I'm fine. Ie, like Mae gwrth... un o'r athrawon yna, dwi'n diolch i fi. Calling for some wheels? Be? I'm Johnny on the Ni spot. mewn I'll hook you up. Dwi'n Fi ddim diolch. am paid o ffaini. I'll bring it Naeth e by. dweud bod y boys na yn absolutely awesome. A mae prifathro yn siarad Cymraeg hefyd, dwi'n dweud. Di. Mae gwrtherin ar Twitch wedi gofyn pwy ma sy'n eisiau Cymru hanner fan ôl. Ww, gwleidyddiaeth. Nawr ni'n mynd i wedi trafod gwleidyddiaeth. Ble ti Morgan? Wedi call... Oh, Fi right. ddim yn gwybod. Right, ar y map. Right, we're gallu gweld ti 2 miles away. Mae'n dod. Fi'n agos i'r ysbyty, a lle oedd naw glas. Bach, fi di. Sut ti di ddim am? Dwi'n mynd. Oh my god, I'm miles away o chi, do? A fi a dwi'n dweud. Dwi'n dig, a fi gall just dechrau job yn Woodbridge. Just yn ateb. Na. Fi angen mynd i garage fi am eiliad. Tom, gyd ti'n neud yw brag o gen ti myself, Eric. Garage. 1000 o bunnau. Mae gen ti mil... Ie, mae gen ti mil. O na miliwn, sorry, miliwn, ddim 1000, please. Ond, y wahaniaeth yw, fi jyst i roi ceir yn garage fi. Fi ddim yn gwybod pa ceir yn, so fi eisiau edrych. O, ie, ie. Fi wedi bod yn y bargain bin mewn Urban Outfitters. H&M. Top okay, man. Ti wedi beat y ddif o'na. Os mae'n redig fi... Okay, fine. Urban something, ydy fe? Something about it. So, fi eisiau... Mae un nesaf fi'n bleni yn. Fi eisiau gweld y theory yma bod os fi'n yn fel passenger seat James, fi'n mynd i lefelo lan gyda lot. Yeah, probably. Os mae'n gyrru fel na, fi ddim yn credu byddai. Ie. Hocyn o fe, like, just gyrru warthus. Na, fi ddim yn meddwl. Fi jyst i pasio B&Q. Fi'n cyw. Oh, dim a car! Sorry, move. Move! Move so I can shoot you better. There you go. Gun store. Oh, nice, diolch. Ti fel, beth yw, transporter. Right, come on in. Fi jyst i dweud unrhyw car sy'n edrych fel Beetle gyda massive monster truck wheels. Oh, nice. O, hynny, hynny fel dream buggy thing. Sut fi'n... Sut ti'n interacto gyda'r person shop, you know? Mynd lan i fe ar y gwasgu. Ydy'n left directional? Gwasgu L2 a wedyn R2. Na, paid yna. O, fi just wedi, a dwi ddim yn neud unrhyw beth. I am a blocker weapons. A fi am. It's a hack and a half. Fi literally ddim yn neud unrhyw beth. L2 and then R2. No, don't do it, don't. Okay, so fi'n fod neud na? L2 is to aim your gun, R2 is to shoot. Oh, fi ddim gyda gun, so dyna'r pwynt. Fi'n mynd i gun, so i brynu gun, Dom. James. Otherwise, byddai ddim yma. O, ble mae... Ond sut fi'n... Sut fi'n siarad gyda fe? Triangle. Dwi... As in, whatever that is on the keyboard. Okay. So Y... Fi ar Xbox 360 controller, okay? Yeah, So Y, fi di trio hwnna, mi ddim yn neud unrhyw beth. Wyt ti'n gallu edrych lan i'r wal? Yeah. Gwasgu ar draws, a mae'n newid beth ti'n edrych ar? Oh, yes. Ti yn gwasgu right. Probably grayed allan am ti, though. Okay. Yeah, so rhan fwyaf ti'n methu prynu, ond fi'n siŵr mae'r Oh pistol... my gosh. Fi'n siŵr mae'r pistol am ddim wythnos ma. Fi'n siŵr maen nhw wedi rhoi'r pistol am ddim I bawb. Yeah, nhw wedi. Mae compact grenade launcher am ddim. Oh, get it then. Yeah. That's it. Good. Beth oedd hwnna? Sa'n siŵr. Right, one person, one person. Hell of a track. Pwy sy'n blow lan y cops? Rwy'n fi'n talu grenade at nhw dro. Ah. Fi'n mynd i Fi'n roi talu guess un bod yn Rhys. Fi'n mynd i roi guess bod yn Rhys. Ti'n gallu prynu battle axe, mae hwnna'n epic.
Dwi'n rhaid i ffwrdd o clir na rydyn, bryd mae newydd ceisio gyrru fi drosodd. It's gonna get nasty. How can I help? Oh, beth o hwn. So you don't Heavy want to get in shotgun. serious trouble, huh? Oh, rifle. Okay, Mae rifle leave am it ddim with me. hefyd. Let's be fair, Landon. oes unrhyw beth gwell na gyrru'r opposite way to traffic. Suppose. Oh, Right, come on then. Ond mae'n quite nice bod ti'n gallu swapio rhwng y keyboard a mouse a'r yeah, control pad. Mae hwnna'n eitha nice. Yeah, a mae'n instant ydi fe, mae ddim yn cymryd. Yeah. Na. Ond fi'n methu unrhyw game, fi'n gwybod mae brawd fi'n chwarae Counter-Strike a ti yn ei ti hyn. What's it called, keyboard? Couldn't do it. Yeah, fi'n credu mae lot o hwnna i lawr i beth ti wedi dechrau gyda. Mae'n gwrdd bach o marfer, jyst i swap o, ond mae'n cymryd bach o swap o. Fi'n teimlo fe fi'n rhy agos i'r screen yn defnyddio keyboard. Be ti'n meddwl? Wel, fel arfer mae'r desk Oh. O, ein teeth fyna. Sut fi'n cael y gun lan nawr? Oh, hwnna, okay. Oh, okay, fair enough. L1 a LT, dal ymlaen a mae spindle wheel yn dod lan. Oh, you... Oh, Kieran, man. Right. Sorry. Beth sy'n gwell? Unholy Hellbringer neu Widowmaker? Dim cael unrhyw... Brilliant. Ti jyst yn aros i fi dod mas, Kieran. Widowmaker. Widowmaker? Cancelo shop menu, ond ti wedi gorffen yn barod. Okay. So be ni'n mynd i wneud nawr? Mae dy fi fy rifle, so fi gallu wneud fel shots really hir. So oes na zoom fi ar y rifle? Like... Pwy mynd i fi cael y cops arno fi? What? Edrych ar WhatsApp mewn eiliad o ed. A un dylai dewis. Hello, Morgan. Yr ail un bydden ni'n dewis. Oh, mae dy ti fel Tomahawk. Yeah. Oh my god. Oh my god, Morgan, edrych allan! Mae'r un gwyrdd. Oh, James, man! Got him. Mae'r un gwyrdd yn copy of like Lexus. Mae'n amazing. Right, ble ni'n mynd nawr? Wow, Sean. Dunno. Wow. Yn un Dim o'r problem. Right, ydy pawb wedi wneud free spin nhw yn yr casino? Na, fi heb. Na, ddim heddi. I'm going to just try to get that. Os chi'n wneud free spin chi, chi'n ennill rhywbeth, obviously. Chi'n gallu ennill car, neu fel arfer, Yeah. chi'n cael rank up points. Gwylio mas o wain, mae fe'n rhaid tu ôl i ti. Widowmaker. Oh, ammunition closed. Balls. Roedd fy brawd fi'n ennill, like, rally car ar y spin. Wnaeth ni chwarae 3 days on a bounce, a wnaeth e ennill y car 3 days on a bounce. Nice. A nes i cael polo neck top. Hey Morgan, come on a car, let's mynd Oedd e'n i'r... neis. Oh, Okay. let's mynd i'r... Fortune on. Okay. Actually, you know what, you drive, roedd fi'n eisiau gyrru car na'n rhi arall. Wait a sec. Is he just lladd James, neu fydd i lladd ti? James. James, okay, good, achos mae fe di lladd fi gormod o weithiau. Ti'n mynd i gyrru? Actually, mae roedd yn meddwl rwy'n gallu gyrru car, James. Ah! Alright, fine, mi fi'n dynnu i'r car. Trio ready i ffwrdd i cael car arall. Fi'n gyrru card lan, oedd e mor ar. Chi'n gallu bulletproof... Oh, no, just smash my car. Oh, Chi'n gallu rhoi bulletproof windows ar car chi a popeth hefyd. Okay. Yeah. Oh, nuts. Mae'n amazing ar heist. Yeah. Oh, ydy hwnna'n y car di hwnna, fel y... O, beth ni'n gael yna? Y Kruma. That's the one. Neu y Duke of Death, os ti wedi cael... Os ti wedi chwarae ar Xbox 360 neu whatever, link o social club ti cael ei am ddim.
Dwi'n cofio dig y death. Sut mae'n cael hwnna? Chos fi wedi gwneud hwnna. Mae'n un mewn o'r straws, so mae'n cael hwnna. Ie, os ti'n mynd ar... Joe, os ti'n mynd ar cwbl o shops ar ffôn ti, ti'n gwybod ti'n gallu mynd ar ffôn ti a mynd ar shops. Os ti'n mynd ar reina a ti'n edrych ar y ceir and do load a high ar y filter, mae fel arfer, mae un, os ti wedi cael rhywbeth am ddim, it'd come up on there as free. Bang yn edrych hwn. Mae'r un peth gyda properties hefyd. Mae chance I'm on the hefyd clock. bod What ti you wedi cael want? Some property wheels? am ddim am dechrau'r game. I'll bring it to you. Wel, James, os ni'n pasio'r casino, ydyn ni'n gallu trio'r free spin? Fi ddim wedi gwneud o'r blaen. Ie, os ti'n mynd mewn, let's mynd i... Right, let's mynd i'r casino. It's gambling time. Right, ar ôl ni'n gwneud y casino, fi'n ni'n gael gwneud fel y deathmatch game. Okay. Yes, dyma boi. Palu fi. Joe, mae yna dau car place. Mae un yn fel luxury cars, a un arall is like army type thing. Reese, I was browsing the internet. Am oedd ydych Reese, fi'n chop. Pwy yw... Right, mae doi di ymuno nawr, Blue Buckets a Epic Guy i'r general chat. Dim clan. Wel, mae Epic Guy, mae microphone fe yn mute. So we ddim Yeah. Okay. I know where to store this vehicle. Oh, boys. Yeah, os ti'n mynd ar map ti, alright, Joe, no map, os ti'n mynd ar ffôn ti, a mae rhywbeth o'r enw fel Dynasty, Dynasty 8 Real Estate. Yeah, mae siŵr o bod rhywbeth am ddim fan'na I ti hefyd. So buy the property first when we're... Ah, bollocks. Oh! Look up. Piece of clothing. Piece of clothing. 200, 2 million, 1 million, 3 million. Oh my god. So, mae dy brawd ti'n defnyddio cyfrif ti? Pryd oedd ddim ennill y rally car, neu? Na, really roedd fe'r game ar disc ar PS4. 25,000, right? Fi'n around 25,000 bechyn. Ooh. A fi'n newid... Wyt ti gyda'r un fel cutscene a fi nawr te o? Na, hyn o probably fel first time ti'n dod i'r casino. Yeah, Mae yeah, ddim mae yn yn. hwnna. Beth yn y byd ydy'r army vehicle hwnna? Mae'n so cool, ie. That's awesome! Dyla pawb check o'i fyna. Mae siawns bod chi wedi cael rhywbeth am ddim and just don't know. Yeah. Well, yeah. Dwi wedi cael ei free o Epic, dwi'n cael like free clubhouse, free apartment and stuff. Oh, lucky wheel. Free Ie, pen ni apartment, fa epic now. free CEO office. Oh. Bydde ti'n ennill? 25 billion chips. Nice. Billion? 25,000. That's alright. Billion, what? Feels £1 million. Austin Powers. Hey, dyna ti. Morgan. Okay, standard membership. Yeah, So, standard. fi angen mynd yn neud hwnna. Neu gwasgu queue. Yeah, di angen talu am y standard membership anyway. Mae fel Okay, fine. 500 quid, so mae o... Yeah. So mae 5,000 o chips dy fi nawr, so trio'r spin o fe. Yeah. Boys, we just to cael free firework launcher. What the hell is a firework launcher? Sut ti'n neud y spin? Oh, yeah, sorry, mae'n dweud ar... Ble wyt ti cael y firework launcher? Well, Ammunition. We get, The strike ammunition. we get our pack now, we, so mae'n just dod lang. My ammo and free as well, so you know. So, Dyna fi'r left sticky, you can spin it. oh, right, okay. Spin ar stick. Fi'n mynd I dod i'r casino nawr. Ydy hyn yn... Mae hyn yn automatically save ar-line, ydy e? Yeah. Yeah. That's alright then. Boys, Matt, Ooh. Oh. Ble mae'r casino ar hyn? 15,000. So, faint o goes ti'n cael ar y spinner yma? One a day. One a day. Oh, okay, okay. Fi di gorffen i'n di na. Fi'n methu ffeindio'r casino, ble mae ar y map? Ma'n fel diamond.
Le mae pawb yn. Karma. Execution as well. Execution. Mae fi'n mynd i treulio chwarter awr dro sgwr heddi. Ie, fi'n gwybod y teimlad. Na, fi wedi bod yn lwcus i gallu just bod yn passenger mewn car James, so fi wedi sgoi lot o heddlu. Right, fi ar fy ffordd. Rhys, ble yw ti ar y map? Bresennol. Am y sir. No idea. Hey, Morgan, God. adro fan hyn. Alright. Jyst mynd i chwarae poker neu beth. Oh, yeah. Mae'n Very good. horse betting fan'na, virtual horse betting, ti'n gallu gwneud? Yeah. O'n i arfer bod yn runner i professional gambler oedd yn mewn i fel horse racing betting. Yeah. Pan i'n byw yn Llundain, ie, dyna oedd job fi, just mynd a rhoi bets ar yn y bookmakers. Yeah. So, oedd fel, gyda fe fel formula assistant, lle oedd e yn fel monitro y stock markets fel gyda fel betting ar odds. Yeah. A rhaid i fi cyrraedd y bookmakers cyn i'r odds newid a mynd yn llai. But A yeah, rhoi'r bets ar i fe. that's a lot of pressure. Ie, yeah, mae yn, ond oedd e'n talu fi yr awr a oedd e'n gadael fi, like, gallu byw yn Llundain, I suppose. Dim Saesneg. Gwasgu right. The right. Right button. Oh, pwy sy'n gyda car ping? Oh, Okay. great. Okay. Carping. Fi'n mynd i neud free spin fi. Wel, lan y Os ma' top ddim- left, mae'n dweud fi fel... Tylen. O, nes i lefo fan o. Os mae rhywun yn dwy'n car gwyrdd fi, I will kill you. Noted. Dwi'n siŵr chi'n gallu... mewn y Gymraeg? Beth yn y byd? Ni wedi ffindio pwy yw'r person ar y general thing ni ar... Fi ddim yn siŵr, actually. Did. Okay. Oh, goodbye. Drive by. O, maen nhw mas na. Bye. Sorry, rhaid fi just save yn iddyn nhw. Another? Ah, Annoying. ie, oedd e'n eitha annoying. Nhw'n clearly comedic geniuses. Oh my god. Absolutely 100%. Misunderstood. Oh my god, fi eisiau ennill y car na, mae hwnna'n amazing. He's stuck with. Rhys, ti'n Wel, allu mae car logio newydd off? pob wythnos. So, Ie, yeah, fi'n gwybod. Oedd rhyw fath o Subaru wythnos diweth. Na, nid wythnos diweth, wythnos cyn. Oedd hwnna'n cool, ond mae'r un yma'n gwell. play you the pure salt. Fi. Okay, right. Let's begin. Cool. Unrhyw un yn football fan fan hyn? Na. Na. Silence is deafening. A ni'n mynd i dweud, mae ITV a Amazon yn neud We've got classics, red, so maen nhw, like, from Euro 96 upwards. Replay. Good. Rhys, another ti'n round. mynd ar ôl y box gwyrdd na, mwy o cash. And now for bets. Diolch lan. Neu marco nhw. Ti jyst yn redeg i ffwrdd. What a snake. O ie, mae'r boxes gwyrdd na'n dda, maen nhw fel afel loads mewn nhw. Box gwyrdd ar y map. Yeah. Nes ti'n gyrru off? Rwy'n meddwl y dau oedd yn ymuno jyst wedi gadael server. Ie. Comedy geniuses oedd nhw. A maen nhw'n dod ar-lein nhw, yna nes i cicio nhw am ryw reswm. Be, o'r server? Na, o just y general chat thing yna. Oh, right, okay. Well, rhaid jyst wedi lock y... Rhaid jyst wedi lock y general, so mae neb gallu join o. A maen nhw'n haws A mae neb yn gallu gadael.
Ni'n yma. Diwedd y byd. Na, mae'n ffain. Y thing yw, gallwn ni wedi ymuno, ond mae just ffordd o, kind of, just danfon ni neges. A gwybod. Ffordd o'r oes, ffordd o'r Right. Ydy pawb yn barod i gwneud y deathmatch? Yeah, please. 30 seconds, gotta be just need a spin ar hyn. Good. My chance. Somebody go pass. Perfect. Ie, ti'n gallu chwarae ar pob o'r machines hyn, Morgan. Fi'n credu fi wedi gwisgo fi i gyd. Ie. Ie. O'n i'n un spin away from y car na. Dyna beth mae pob gambler, addicted gambler yn dweud. God, mae gen i 92,000 chips. Win it all back, dyna yw'r thing. All on red, all on red. Oh no, no. A fi wedi gweld top nawr. Wyt ti wedi gwneud eich spin? Fi angen mwyn y pistol i lladd y boss. Fi'n am ddim. Oh! Kill! Dwi dechrau'r... Iawn i dechrau'r job nawr te? Ie, go on then. Dwi just yn trio lladd chi. So dwi'n di... Last rocket. No! Where's he filming mewn VIP and I think up to the mas. Absolutely gutted. Right, ti eisiau gwneud yr un efo bakes modur neu'r ceir? Dim on. Dim os, un peth ydy. Oh. What? Mae Sgiatan wedi gofyn, ydych chi'n neud song request? Na, ni ddim yn cael y plugins i gwneud song O, pa can nhw eisiau? yn anffodus. Ie, gallu chi'n cael karaoke ni canu fe. Yeah. Go on then. Go on, ie, fydd yna'n eitha good. Beth yw eich song request, Sgiatan? Beth bynnag yw'r enw? Ie, fi yn gwybod, Sgiatan. Wait, ble mae'r exit yn y lle yma? A go on, Mo. Fi ddim yn siŵr. A bwys y ffonders. Invites wedi anffon. Okay. So bydd nhw yn ein ffônau nawr, ie? Ie, so gwas di app ar un canon. Gawn ni hosepipe gan Peas Melyn. Bikers versus RPG. In stop Irish. Bouncing it. Ie, hynny ni, Vikings versus RPG. After a warning. Good advice though. O, ti'n gallu dewis, so pa radio, mae hwnna'n unigol i'r person sy'n chwarae fe? Yeah. Yeah. So, Owain, os ti'n dewis rhwng nhw a gofyn nhw rhwng pa radio station mi eisiau gwrando? Achos fi ddim yn gwybod, pwy fydd sy'n gwybod hosepipe gan Peas Melyn? Hosepipe band gan Peas Melyn? Beth ydyn nhw? Fi ddim yn gwybod. Bolt Weapon Pipe Wrench. Yes, pipe wrench. O, mae dy fi Danger Zone. Take you right into the danger zone. Cool, hon yn pawb nawr ydy e? What do you mean o? Yeah. So? O rhywun ar Twitter fi, di roi, rwy'n byw yn Prydain, ond i ddim yn deall ble fi'n byw, yn Northern Hemisphere o Southern Hemisphere.